Juan mo banta Karina. Shalom. Bapa inang sini ke kelengan nami marangi di kepe merbekas. Bersampang deket merlolo ate ngodiri. Widing kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makding ku pesakat kami sukutan keluahanen. Bersodip mo kita asa datong idenganiten di perbadiai kita. Ale bapa nami si permasih ate, pasu-pasu mo kami, de ketegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia idi, ibas suku tenenda. Amen. Renungan ta si Darien, di buku Renungan Wasiat Nai, si merjudul Komitmen Iman. Bagai sini dok lapihan simbadia, imosi tersurat, di Lukas bindu 6, ayat 17 soh ayat 26. Janah nat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pe-22 ken si mendok. Sayurun tua mo kene mula cego atende bataba kene, janah mula ilip-lip kene ba i pelea deket idok kende ba kene jahat kumernaken anak jelma. Ale Karina dengan loloate dekat kesusahan, imo dua situasi si mertolak belakang. Mungkin ngoboi i persadai, mungkin ngo sadakala merlo ate, ikan ihadapkan kesusahan. Salah sada pengajaran sini pesoh Tuhan Yesus mendokkan 4 kata, imo mengkecegoken, pedauhken jelma, mengerisak dekat menulak. Karinai terjadi kumerna kepercayaan dekat penguen mendahi Yesus Kristus. Tapi, tikan mengakapkan si bagi di, Yesus mendok, sayurun tua moke atau ipasu-pasu moke. Paling oda, lot 2 gabe alasan. Si perjolo, i tandana i yang gelu ibas kebenaran. Tentu baran kesusahan kumerna benar, ulang pada susah karena kejahatan. Keduakan, susah kumerna iman mendahi Tuhan Yesus, imo sada basa-basa, codi bagi apostel Paulus. Kata-kata Tuhan Yesus patutna oda memaing mendele si membege, tapi ipergegohi karena siniakap keni oda ngosada kerogin, marang pe kini moto. Mula kita bagian dari kesusahan, kumerna kepercayaan ta, deket penguen ta mendahi Tuhan, ulang biar. Ulang mo si beli iman ta gabe mendele. Tapi tetep mo si ceket komitmen iman ta, kumerna si Tuhunna, Tuhan, si mendahi sakita setia, oda pernah melupakan kita. Ia roh ibas kesusahan ta deket naing memeraikan pertolongan janah gegoh mendahi kita. Mersodip mo kita. Liasate mo Tuhan, dak tong idengani kono kami. Kono setia memerai pertolongan. Pergegohi mo kami, asa setia mi komitmen iman nami. Amin. Bagi mo renungan tasi Darien, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan ta si deban kena. Merkite keni kita karinana, nggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masuk-masuk kita karinana. Juan jua mau banta. Shalom.